region pen Gotham Bastialong Excise Department ka humrida. Joki hola habaralong sampurna abhiyana jai makeup aman. Dipualong Boham Wall 3, a multilingual poets meet 2024 Kapiman. Pinia dapa birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponikta. Kedamtang jakong ni pai cricket homarni KAC Excise Asai Kam Superintendent Kapin Khada Teng pen arnitili porpai hini malom Lahorijan Sunday Market pen khatkhati Gotham Bastialong humri damsi kiritarlip asai dengpon. Bangso hutkachini dona tengke Lahorijan Sunday Market pen khatkhati Gotham Bastialong sitami humnia ki mi hora kulada phansi tender klangpon lo pusi birtalong ponlo. Bonta palong niya di malong penta ti ongdung asong atum kachidon dunde alam hoy ki pali ang theke klangajok bangso dim an excise department atum pen adimaklong an pali damsi ahok alam radalong pen patinida la bangso hut excise inspector khana syam talukdar la pen arya sang hotum kahumrida mahut haladak te bok te rai arat pen danglok EJYCP KSA Anti Corruption Youth Power of Assam Visho Hindu Parishad la pen kapre ka song atum chetong dunsi ke kroi kriang thek chepaklang dunduiti Khatkhati Gotham Bastialong Anju Agarbala Hendik Boylapen Lahorijan Sunday Market abang Barbil Singlal Atum Banghinita Horakulat Kang Pujiadim Longle Kilangpon Along Leabangki ICDS School Mandir Haihui Antadu Lasi Hadak Aradatum Komentu Neta Chidondun Thekhe Pusi Sodak Pen Lam Chipaklangdun News Report KTV News Kedamtang jakong ni pai kre hiniar ni nili block pen patir pi ponsi choki hola long sampurna abhiyan thedunga jai mek peman pon bangso mai ka paman pon laki asam sarkar pen ningkan suri hini ra krener kep aninkana hutsi kedeng pangcheng pon lo laso pena jok asamang kang ke doatum anarada phan isia varsai ki meki pi pon je phansi jai mek kedeng pon ini program ke pha kuthak ithethini thani po ini program ke pha ke lakuni lo sampurnata abhijan ko इसी एस्पिरेशनल ब्लॉक अप था लेगिंग के लिए किचौक से ले अदिमान तुम जाते हैं पंदी पब्लिक तुम हन अवेयरनेस का पचिनी भात स्कीम अप था से तमे के लॉन्ग में दे को सोन से पालो पंजिला के दुकेला का तुम के लांग तुम थे भी बोला सो प्रोग्राम लो kasi dangili तुम 6 डिपार्टमेंट दो के इंडिकेटर का नंगे पिदो ला सो मेनली के मेडिकल लो एक नंबर बन के मेडिकल देन के एग्रीकल्चर दो लो तबिसो SRLM दो लो PHC दो लो ICDS दो के मेनली बाके मेडिकल आहि नके ला कोलॉजी के फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप ला पे हाइपरटेंशन तो डायबिटीज शुगर ला सो अपथा नि तुम चिनी बांगे तो सोन को प्रिवेंशन के लोंग ला से काय के मत मेडिकल along dam pensi kachi check ba kachi lang phansi so awareness ta pila ki joy pensi ke lang program tami pin patulo to wider sitami kiron kon padolo screening diabetes la hai doi lo son thotsi ako agriculture department ahin pensi tami la ton soil health card ko thak sitami ko son si khiti ki claim ali kapalong ye phat ningkan bandu pute along le mukha hinura puti ba ke for son ko khoti dasi kupi ko sona por se mane manure ko sitame har kupi nai so along le pha na sampi pan wan ke percentage givency software me answer se ba jada kheti se me palong ko jila haya putha se ba na se son do sona those ko ICDS department me na chitong do lage mane mainly pregnant women ton than so arlo tum than la pela mane so arlo tum dong si mane pregnant ba so somar pathi lokote kicheng si achiklo pen to somar mahanga pathek khan kupi ki ba pi phan ba pai phan sitame healthy mother plus healthy child so pamanji phan sitame da ko display kondo samthak se ako education department pen tadu education department ala sondo jate nolom ke munitum mane pirthi hachilu kote ek number ke education hinglo लो चार्ली हिंदो लसी लो चार्ली जम से आवे पुते मुनि तुम बपलान थेल सिला सोमार अपिया पो सितमी बा गार्जियन तुम सिस्टमी उन आन के तुम सपोर्ट दो नंजी गाइड की दो नंजी जाते सोमार तो
lugo Charlie pen future palaton citizen lo future citizen lo alang itong han kuson si paprang pen tengkam chijor pen nit kimi kiman ko jila hai puthak lo so speaking ko la PhD pen da do je lake agriculture puthak lo mane lang kililia din sitame non PhD department and si kaboi pondo lo ala retrofitting ko isi koi na itu JJM ko do ke ghar jol mane pipe fitting nama kilong ledim ande tapani ground water suppose ke source pen jeni ba langroi langjeng te boka bi pute ground water pen sitame pipe kon pen ada na ni panason tado la pen plus itu la block lo PNRD department and do hemso puthak la hai le ke la BPL la hai do nai ke ka selection system ko la pulo socio economic person sa sa tin se wala IDC la so tem se central policy launch scheme sa installment wise na installment ke thom do Bangsa Hutsai Kiding Pon Laki Health, Education, Women's Empowerment, Nutrition, Sanitation, Housing Lapen, Livelihood Aputhak Chinki Chethan Pon. Mayalong Aluhisar Poman Pen Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin MEC Pavitra Rong Piatum Chetong Dun. Compare devastated devastated now you see the ministerial construction going on almost complete and roads construction everywhere you can see and working Tarapuna Rasta Northeast Infrastructure Development 194 crore sanction to tender hoy very soon আমি কাম আৰম্ভ কৰি অনেক ভুগি থাকে বুলি কৈছোঁ এবাৰ আমি কৰা কাম প্ৰগাত আগতে কি কৰিছে মই নাজানো বাট যিটো মই কম সেইটো 100% ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় আৰু মিছা কথা আমি নকওঁ চিভিল কামবিলাকে কয় আৰু কৰিব এইটোৱে আমাৰ ৰেগুলাৰ watching what we are doing সেইকাৰণে বাৰে বাৰে ইলেকশ্যনতে বাৰে বাৰে জিকি থাকে কয় because people love to see a lot I was able to fulfill their 50% dream so rest of the 50% I am trying to fulfill that also so News Report KTV News. Kedamtang jakhong ni phai cricket thom Jambili Literary Foundation mati thi hekpen JLF atum kachepatir pipon along Assam Recitation Council Karbi Anglong District atum cherap chitodun si Dipu along Wuham Wall Tree a multilingual poets meet 2024 amai kapiman pon Mai along Owe Kimiatum Hirjir Hirbang Ansuse Kapaprang Dun Tekjia Panpura Dipurong Sopi Farmers Growth Center along Kapaman Pon Bangso Woham Wall Tree a multilingual poets meet mati Hirjir Hirbang Amai Miss Pen Piman Ponsi Facebook page mati online along like share lapen comments ki ong nai nai tumapan nong ipen nong namalu sitami pipajir pon Annual Poet Meets organized by Jumbili Literary Foundation in collaboration with Assam Recitation Council Karbi Anglong District. Nini arong lo athema owe kimitum ta Charlie long lo owe kibi owe ban itum hedi si process mane itum isi just non ke neta gorom bondho lo matiri osomartum koson mahadi low Charlie mane recitation pen ta isi personality development lasi nitum Jumbili Literature Foundation ban nini aklong pen churi cardom lo nangli tum phanta lo anpar ke la guardian tum phanta lo alangli adap 10 baji pen non 6 baji an hedi kedo enke support lo nitum phan lason se karbia khai phan hedi recitation pen karbi culture nitum ke rich culture do lasi nituma culture koson si preserve ji lasi si process lo lasi nilitum lasi si start bom lo nitum da Charlie bom lang pine tekte la nitum sita nitum bori lo athema nitum obe kimitum phanta isi platform ki pije aphan lasi nang litum phan lason apor ki pipot suri cardom nili lan lo ke thanji cardom kurbang thu Anparta Assamese lapen Karbi section a hiltur ki potuma phansitami nong e lapen nong namalu pajir dun rinti Maya long Aluhiaman pen KACEM Surjorong Parkachetong dunalong Padma Sri Dhaneswar Ingti Joy Singh Tokbi Dr. Sangpi Kadombini Terangpi Kam Singh Hanse Sar Ed Hanse pen danglok ki ongdung hirjir ki hir aning ke hangatum chetong dun rinti
Ning rong pik athe Jambeli Literary Foundation alang letung cepat duk pen peneng kanang bong si pen isi kethenai akang tu nai aisap lo ladak hirji ramai padu penili phanta special guest aisap nang hang lo pen organizer don phan Dr. Kadombeni terangpi on teron welsing hanse alang letung phan ninga klong pen choro lo ning phan nang hang apot pen da kono wegi mi tum hijir ketok hijir koson si recitation na ima baik koson pen si mesen pen hijir ketok na ima kasu kechar lilong lape ko mithang hijir koson si kihir na ima lasu kechar lilong apa alatum kebang journey mesen na hijir bang man po posining mata pen monum fi kebang jia husus tame la Jambeli Literary Foundation pen lason ke mesen asai ke teng pon wer Japan billion pen ninga klong pen chuning rilo la pen anso si karbialam ipi karbialam anso ke pachan Japan lang letun pen tem se padu ko pod alam tung phan ninga klong pen churulo ke bang journey same karbialam tame isi ke theta nang dek mate it se do long same ki di Japan bai tai si ke klempon ang deng lo asal ni si ning mathalo je karbialam da bangalam asal thak si pi karbialam da khaya deng pi alam long angkang long adimak long long bu mathasi mathalo la pena ko mesen pen paklem thek pot ning ta lai ton long pot ning karong kardong News Report KTV News. Pinia Birta ke Lansi Kangton pon iklo. Domi thak me Kardong.